Srangsla IPF ti khwai division committee ni shak tharum goi khlai jaka kaisa koksa panda manjaka IPF ti je Sopon Debroma AGS Sunil Debroma district president khobite kubun adongro Ashala IPF ti khwai district ni kaipiri division no tei khlai jaka koksa panda Ashalni panda manjaka IPF ti je Sopon Debroma central committee ni AGS Sunil Debroma Tulashikor block ni vice chairman Pradip Debroma AGS Buddha Debroma no khoboi tei kubun adongro abon yaklo no panda koknar ka IPF ti je Sopon Debroma Khwai district ni under tongnai chini IPF tini 3টা division Tellamura 4টা division Tellamura East Tellamura West Khwai East Khwai West division miloi bebagai je chini Khwai district ni under je tongnai bono tui chung kaisa panda suglakya meeting ni mul uddeshyo angke chini je agenda chini jotono saimano chini Tipraland awareness campaign Tangnai 4 tarik November ni bisingtino chung suruklai dika okay tabo next je chini step chini Tipraland awareness campaign ni je step o step bobo hayungnai abono tui chung sukruboi salaika chini Khwai district o bobo haike chengnai pasapasi tini chini minister Suklacharan Nuatia bo chini NFNS ni vice president bo tongo bo tini Delhi o thangka Delhi o thangai Kaisa Dorna o thangi manjakine abo muloto APSU All Buru Student Union ke aroni je political party borok sohok lai kaisa deputation memorandum submit khanya thang tongo buskangni winter session no je chini 125th amendment je amendment ni bisingte chini Tripura territorial council ngai baboto 10 ta je village committee TTADC no abo empowerment klajak nai abono tuyoi je kaipano tabukni buskangni je winter session parliament session no abo pass ungrinani bage borok memorandum submit klainai pasapasi jontor montoro dhorna bo klainai a jaga manjangnan bage chini IPF ni chini sukla thangka ga aro IPF ni prostab tongnai Khwai ni simi biplop ni kok thom chini khorang